tuk chwa noa mule thazing August ni somni pani sang ni somni panga zir top ni ani a Zoram news ilaw ngai tha ang u Congress thalai MPYCC in BSF sipailak chungchanga Chief Minister in chiang takin DAWT a soi ti in Mizoram mi puibum na atana thubel chian do lo soi hi sim ngal turin kan ria tirani an ti Nimina Aizol Press Club at Huthar Thedar tu ti ankom na a MPYCC Senior Vice President Pungur Dingliana Patsuaw Chuan Tunhaya Chief Minister Pulal Duoman a Facebook account a Mizo Thalai Zathum Border Security Force alak na tur Union Home Minister Pu Amit Shah hnenah adil chhuanga a soi chu thudik lo hulhualani ti soin Chief Minister chu DAWT soi sim turin adu thu a soya Chief Minister in Social Media a thu posa India sipai agnivir lak na kalpui mek chu MLA Lieutenant Colonel Clement Lalming thangana vil reng baka Sports Minister Pulal nging lawa mar thanem ngai na zara Sport kwata atangin mi som patni an thlin thua tarlan po Politics ten om takani atia nalak chungchang ti borban na le mi puiril ru hruai swal tum na a an ngai ti soin India sipai BSF le adang telak na a State Sarkar Minister ten ti theyan nei lo ti in thudik lo le a thlak tak manga mizo mi puibum to lo turin MPYCC chuan Chief Minister chu an cha ani MPYCC chuan kumsang hi somni Pathum Khan Ministry of Home Affairs chuan India rampum puitan BSF Constable sangthum zanga somriat pariat lak phalna ape a amai ro chu kumsang hi somni pali April tha a Parliament Lok Sabha in thlan pui nei ani awangin malak chunzom mai thei ani lawa chumi chunzom na chu BSF na ruak no kha me khi ani Mizoram Bik BSF zathum lak na tur advertisement chuak mek po hi chumi tho chu ani a Mizoram Royal HIAN Meghalaya State tan BSF post zathum advertisement na chuak ve mek boka Mizoram le Meghalaya a BSF lak tur hi a inzat chi ani an ti a hetiang hi thil om dan dik takani me ka wangin CM Pulal Duoman ama mi malngin chuang hiala DAWT ngial ngana soi tamai hi Chief Minister ni na atiza om lo hlea kan ngaya Mizoram ang thawa Meghalaya State tana BSF zathum advertisement chuak ve mek po hi Chief Minister soi chwa ve thawani MT kan zot ngala nge Meghalaya Chief Minister hian ka soi chwa ati ve angem chuwang chuan Mizoram mi puibum na atana thubel chian dol lo soi hi simngal turin kan ria tirani antibok Health Department of Food and Drugs Administration FDA chuan kumin July le August thachungin phalna neya damdoi zwar zinga mi pahni chu ruina atana man thei damdoi dan bo chia an shal thina wangin an drug license an ti top FDA hian social media atak sati moina kai hnoi thil leiluak taka fakna om thin chu dan phallawani awangin an zui don bok FDA ho tu te chuan kumin July le August tha hian sarkarin drug license a pek zinga danina phalchin pela damdoi rui thei hral thin pani an license ti to pani thu soin damdoi hral dana thil fel lawa oma wangin mi pali hnenah in soifia tura ria tirna show cause notice kan pe boka channa kan la ngak mek damdoi rui thei wanga kan rama buai em laya fel lo taka the thang chi man chwa te chu license cancel mai ni lo kota thu buai siam sakala tru lang an ti Assam Rifles in met kg thum chuang an man Assam Rifles in an tarlan danin tunhai khan champhai district zo khothara methamphetamine kg thum le gram som thum pathumarit mum sang thum zathum an mana hei ba ka hian heroin gram za som kwa point pakwa bialarit an man bok heng an thil man te hi dan anga malak zui turin excise and narcotics department champhai kuta an hlan ani
Center for Environment and Social Justice CESJ chuan nimin khan Chief Minister pulal du oma hnenah lehkha an theh luta an lehkha HIAN RTI Act manga an zawna channa atanga alan danin officer chen khat an department nilo department danga deputation a kalzinga household employee le lirthei kol kopan omnia alan thuan soya sumren chemna atana officer lian ten ompuyan kol thei zat na sataka ti tle mani laya hetianga ompui le lirthei kol kopan om hi thil diklo tak nia alan thuan soi hei baka hian Mizoram police zinga danina phalchin aya lirthei kol tam engi moza tan om ti soin heng mi te hi an lirthei kol te lak saka poimo zok na mun le mi puinen in ngeng nai zok police station le district headquarters sa te da thei ni se tha an ti thuan soya heng an ngen na le rot na hi ngun taka lo ngai to a sarkar sumren chem na policy ti hlotlin ani thei nan atul anga malak saktorin chief minister chu an nge nani MNF MLA Pathum Engineer RAWH Mingliana Purasik Mohan Chakma le P Prova Chakma chuan August ni som pakwa atanga nimin thleng khan pulal rin tluanga sai lo bial dampa tlo in dampa south block khorsang sangan fang MNF MLA Pathum te hian tundin hmuna dampa bialin bial tu MLA nei ri lo ma se an thei ang angin dampa bial mi puite chu boy puya tran pui zelan tum thu soin an bial tu MLA thin pulal rin tluanga anga bial tu MLA tha an nei le ngei an be sei thu an soi bok dampasaw bial mi puite hian MNF MLA Pathum te hnenah hian MNF sarkar laia hmun phia keji khat cheng za chung lama an hral zung zung thin lain tun sarkar hnuaia ero chuan hral zo na turan hmu lo thu le mantlom te te an hral thuan lo soya MNF MLA te hian a thei ang anga hausa te lo aw puyan tum thu mi puite hi an shilani MNF MLA te hian dampa bial an tlo zo hian thorang bial mar para saw tan tlo a mipui nan lo lom hle a party sang sang atangin voter som panga MNF an lom lu tani thorang bial tu MLA pu a RAWH Mingliana chuan ration bu faina sataka ti tawani awanga khulna tur nei mu mal lawan omte MNF sarkar laya mun phia ke ji khat cheng za som thum te a an hral thei thin tun sarkar a hral na an mu mal lo te chu poyati thua soya ZPM sarkar chu kutna thok tu te ngai sak tu sarkar ani lawani ati Pi Prova Chakma po in thu soin thorang bia le west tui pui bia la tangin MNF MLA an om voi khatna ani thua soya ZPM sarkar chuan nasatakin poisa an puk renga chhia nasatakin an tipung mek zelani atibo Longtlai West bial tu MLA pusingun lian chungan MLA fanin longtlai khopui chunga kong poimo leimin ati chhia ta siam thadon Kumin me ni somthum zana longtlai chan mari le bazar venga in pasari chimwangin National Highway atanga DC office district hospital le sarkar mun poimo thanem takpan na kong chu apinga auto rickshaw kal thein siamani to a helai kong poimo takhi longtlai west bial to MLA chuan lir theilian jok te nan zo theinan MLA fan mangin siam thata tuma leimin na lai hi longtlai west wam chung ni lo ma se MLA chuan mi puila min har satna an to pha na sata wang le rik rum thil le dam lo mang ang tan po har satna lian jok thlen bel theiani awangin a MLA fan manga siama tum thua soi leimin na mun hi PWD Longtlai Division Executive Engineer po Joseph Remmoyanen amuna an enfia a PWD lamin kong siam dan tur raman na lo siam se an siam zo vele na hi tho tan ngal ni se an ti ani Sarkar damdoi in sang doktor ten lungnat na chi sang sia chwa ma dan inven dan le enkol dan chungchang training ni otur nimina tang khan nein voina zo ani ang
Civil Hospital Aizola buat sai training hi Mizoram Health System Strengthening Project MHSSP malak na abuat sayani MHSSP Project Director NHM Mission Director ni Bok Dr. Lili Chakchuak Chuan Hun Man Puin Cardiology Department Civil Hospital Aizola lungnat na lamathiam bik Dr. Lonsi Vilal Zarliana Dr. Mary Silal Nuntluangile Dr. Isaklal Lom ki maten kalkhom ti anzir tirani Dr. Lili Chakchuak Chuan kalkhom tilom na thu soin Shisel na lamathok tu te tan inzir bel zela poimo ziate Mizorama Chuan sumhar sat na awang te in kalpo na lamahar sat na awang te in du thu samin training buat sai theyani lo thin thu le chu sia a MHSSP in Dr. Le nurse te thiam na ta siam konga na sataka ma ala chulom omati thua soya mobile application CKSIF mga mani omhuna inzir na tur siamani baka anthiam na ti nge zual nan practical training skill workshop buat sai chinani thua soya heng skill workshop hi voinga nei to ni in workshop tina hian health department data atanga natna hluar le training mamo na lai ti thlan chinani Dr. Lili Chakchuak Chuan lungnat na po hi Mizoram harsat na kanto na satle nuknay thilani siya wangin training nei hi apoy mo hle a kovel pumathi na tamber te zinga mi ani ati a kumsang ni somni pani khan kovel puma mi maktadwai som pakwa point pariat chu lungnat na awangin an thia thina zong za asom thum panga atling phahiala heng zinga thi na tamber chu lungphu chol le stroke kan ni ati Dr. Lonsi Vilal Zarliana Chuan lungpoi mo zia asoya Leviticus bungsom basari chang som pakhat soi langin thil nung reng an nun na chu an thisena a oma ti ani angkhan taksapeng dangte anglo takin lung hi a that tok lo chuan nun na ader thong theya thinte chuapte thluak te thleng po in achan ve chau mangin kan nung theya lungi ro chu a thei ve lawani ati lungnat na chi rang tar langin a enkol dan turte natna ziradam doi man tur chi rang te a hril fia bok Dr. Mary Silal Nuntluangin lungnat na lo om chan rang te soin Dr. Isaklal Lom ki machuan lungnat na lan chwa dana soi bok He training a HIAN PHC, CHC, UPHC le District Hospital rang a medical officer thanem takan tela voin hian chun zomin zo velani ang Home Minister Puke Sabdanga Hovin Committee on Prevention of Firecracker and Other Pyrotechnic Materials chu Nimin Khan Mineko SAD Conference Hall an thukoma halpwali akai noi khapna tur dan thar duan draft bill athupunga pomani thutko ma hian kumina hun pui lo thleng tur wak ve ta mi puiten him le thamwang taka hun gan mana boruak thiang hlim zo ka om thei nan halpwale halmoi lam chi khapna kalpui dan tur te working committee in halpwale akai noi te khapna tur dan thara duan te soi hawani a dan thar draft bill chu athupunginan poma thutkhom le huna ennon le turada ani Aizol SP Purek Zarzoliana van Chong Soidanin Nikum Hun Puiwak Veta Khan Halpwale Halmoi Lamchi Khapna Dan Bo Chia Mi Somnga Pathum Manan Ni A Anzinga Som Pali Chu Kortin Thiam Lawa Chantirani Nimin Khan Agriculture and Farmers Welfare Department Minister Pupi C. Van Lalruata Chuan Central Plantation Crop Research Institute CPCRI Guwahati Tloin Amuna Thoktu Dr. Alpana Das Principal Scientist le Athopui Scientist tenen inkom ho na annei CPCRI hi Cocoa Research Center ni a grafted seedlings siya manibok
Kokwa chungchanga scientist te hian minister hi presentation an pe a field an malak na te tlo puin Mizorama kokwa plantation kalpui ani don chuan theitop chwa a pui anin huam thuan shila kumsom thum panga kalta atang khan kokwa zirchian na an lo kalpui to thu soin asit links tha thon chwa chungchanga Meghalaya le Arunachal Pradesh sarkar tinen MOU an zia tur thuan shil bok Agriculture Minister chuan Mizoram sarkar ne na tho ho puya asom ngala scientist te hian grafted seedlings po pilot project atan engi moza pe kan lo tiama kokwa chi sang sang an zir chian na atangin notice atana kokwa chin tur variety thabi kan mu chwa thu soin zir chian na nei masalawa farmer ten an mu ang an chin thin hian ani tur angan thar chwa lo pha na sa thin ti an soi Supply Minister Pubilal Chanzavan ZPM Kaishwai Sorkarin Sumapuk Zatsu Cheng Vaibel Chezanga Vel Chawani ti asoi Supply Minister Pubilal Chanzova hian Nimin Khan Lung Leitlo in ZPM Saudan Headquarters Pisa a Thua Soya Eptu Party ten Sorkar chu sum bathur thur angle an Sorkar nuwa Cheng Vaibel Chesang Thum Vel Zet bat bel to anga an soi chu adik lo ti asoya Sorkarin Sumapuk chu an rul ze lawangin kumkhat le thlaria chunga an ba tak tak chu Cheng Vaibel Chezanga Vel Chawani ti asoi Pubilal Chanzova chuan sarkar kumliam ta chung khan ZPM sarkar chuan open market borrowing OMB sumpuk turza dwa manan puk ting lova sarkar na thok GP fund ta nga om to lova kol phetha man manan pek that ba ka a en kol na laman ti thata wangin Cheng Vaibel chezani chuang an lep theya hei hian sarkar chu sumle pai en kol konga an tho that sia alantir ni ina soi Sports Minister, Mizoram State Sports Council, MSSC President Nibok Pulal Nging Lavamar Chuan, Nimin Khan Ramhlun Indoor Stadium, Grassroots Sports Development Program, GSDP Ahong. Sports Minister chuan he program hlotlin theina tura thanim ngai le thei top chwa tu School Education Minister Dr. Vanlal Thanaba ka samagra siksha Mizoram ho tu te Mizoram State Sports Council le Sports Discipline sang roi tu te chunga lom thu soin infiam na ti mason na in nga na poimo ber chu grassroots sports ani thu asoya Nau pangan ni lai atanga uluk le mu mal tak mathlir fel tak neya kai shwai na ne nan inzir tir chuan ton ai hian sports lama Mizoram chu athang duang theido na ni ti in khovel pum hwa pa in fiam na a India ram ala nu fwal lain India ram chunga national level sports a Mizoram ala nu fwal le zual chu Mizoram in sports a tuipui dan ngai tua in aza thlaka abul thoma tanga bul Chana Malaka Tul niya ansya tawangin he program hi kalpuyan ni thua soi. National hockey player le national umpire nilai ke ngai pari po in thu soin GSDP kaldan chu nau pangta na thahle ani atia hockey bi ka phei chuan bultan na atan du thu sam nia asya thu soin zirna changtlung zo ka te zir chawin national le international level tournament thlengin an khel thei pha thina GSDP chuan nau pangtalen nei thatak tak an theina pho chwa na tur hun rem chang nei lote zon chwa chu atum berani thua soi Education Minister Dr. Vanlal Thanale Sports Minister Pulal Nging Lava Marshiat Puina in Mizoram State Sports Council MSSC le Samagra Siksha Mizoram SSM chuan January thakhan in rem na anzia ka he in rem na MOU manghian Grassroots Sports Development Program GSDP chu Mizoram hun sang sanga kumsang ni somni panga atanga ni ruk chungin kalpui tumani a kumin September thla atang hian tharuk chung kalpui ani ang Sports and Youth Services, Excise and Narcotics Department le Lesde Minister Pulal Nging Lovamar chuan Nimin Khan Operation Kingdom Ministry OKM ho matlo
lesde minister chuan OKM home zirlai te chu lesde hnuaia Mizoram Building and Other Construction Workers Welfare Board a member ni vek tura adu thua soya ham thatna sang a om ti soin chutiang tur chuan ma an latlang zel don ti a soi bok zirlai te chu huai sen na ti thua soya ei ru ho zong camping nei tur ti se chuan an tle marin thu le chutiang ani laia rui lo le zuwa tanga tal chuan mamo wanga helai munan thangam chu huai sen na ti thua soi Minister hi OKM Ministry Advisor tele home din tu pilal ruat puin an lo dong songa infiam na bungrua le poi safai cheng sing thum ba ka cement mixer khol Minister HIAN na pe ani Minister pulal nging lova mar hi lesde director pu John Chan pu yale officer dang te ba ka excise commissioner pu zetlal manga yale atho pui tenan troi o mani Dambabial by-election in Buasay na atana EVM, VVPAT first level checking nei chu nimin khan zo fel ni in strong room da felani. Dambabial by-election nei na turatan hian EVM, VVPAT checking hi thole niya tanga nimin thleng khan nei ani a. Checking hi ECIL engineer ten nein first level checking a hian VVPAT 103, BU 103, CU 110 an en felani. Dambabiala hian bial tu MLA pularin tuang asay lawa bora lavangin by-election nei ani dona polling station somli pakhat omin vote nei mi pa singkhat zathum somkwa pasari le meichia sangkwa zakwa somruk pakhat omin anvain mi sing ni zathum somnga pariat vote nei an omme kani EVM VVPAT first checking hi additional DC P Caroline LB Kyang Tele election officer pulal nun fela chong thu inan thut chil ba ka political party IO te an tel bokani Mizoram State Policy Coordination Committee MSPCC chu Nimin Khan and Vice Chairman Dr. KC Lalmal Somza Vakai Shwain Planning Department Meeting Hall an Trukhoma Banakai Scheme Phase 1 Nwaya Dil na Lutren Khatte en Hovin Tupoimo Dang Te an Rail He thut khoma hian Banakai Scheme Loan Component Nwaya Department Pathum Agriculture Department Fisheries Department le Land Resources Soil and Water Conservation Department a dil na lut en ho ani a heng department pathuma hian nimina dil na en ho bak chu clear vek ani to ani loan component ba ka hian phase 2 ta na in pwa cha na te soi hovin in ril riat le in zir tir na lam warzo ka kalpui tha an ti thut khoma hian MSPCC member te ba ka Agriculture Department Fisheries Department le Land Resources Soil and Water Conservation Department atangin IO te an tel Mizo Idol Season 8 atel tumten mingan pelut mek zela cholkar khatchungin mi zani chuangin an mingan peto Puanto angin zonet buat sai Mizo Idol Season 8 atel tumtetan application form lak chwa ngai lovin virtual audition nei turani a karkal tani nga ni atang khan Telegram mangin mani zai lai video thelu theyani a tun thachung hun honani Mizo Idol than na a hian kumsom panga atanga kumsom thum inkar Mizo hla sa theya piang tel theyani a video thelu a hian ahangin Mizo hla changkhat le athunon sakturani a voikhat record a atwana sakturati ani la record nan hian phone camera chau man phalani a video le audio khoi danglam phalani lo India khwale tuini lo tan po tel theyani a hetiang mi te tan hian an kumza ti chian na ero an nei ngai thung video thelu torte chuan an zai tran ma in an ming veng le khwa soi masak turani a video an thelu rwalin an ni na ti chiang tur Aadhaar card emo voters ID emo driving license emo thon tel turani bok Video hi Telegram mangin phone number 9436140012 a thelu zel theyalani khati zong khatukina Zoram News kan ti chwa theyani a ngai thlatu chunga lom thu kan soye